Isambula na wekanda ndoba tutong na nondanga una ni Baki Kelly na Radio Fiji wana ndo moiviti ke na FBC TV. Da bawa binibina ni satiko na nonda bulangi na nondanga unongoro pati valimei ibole silesi mai na matambosi ni ndo boli na Consumer Council of Fiji. Boleh ka ropat? Sambul ka taluat suni. Kira ni bang bulu mantanga bir na wekanda ndoba tutong na nondanga unongo ni mberi na gaiti buti kuna bital no. Ini sambul ka vi ki kadana tokenda barang tu bina simna nikua kita mata bos tu boli mai tu kuna ngai songa nai pakasala kitu mi baram te kenda ngamblet do tikuna ulutanga ko tarik kita tikuna ena tikinu yau naksrango na wale ya me bakani nda sakila kivitiko na vital no takini pyramid scheme kero nindo mandanga na kena ibom madala se matangali soli bogdaba rombe kaninda kai na soli soli bogdaba me bakana kena tukutuku sa dhawiru abugiti ko nonda bonua ena ngonongo binaka ko kita mata bos dulu boli lebu sarana kundu kitu mai dingo mai balatingo na kani pyramid scheme weekend ay rutin na matagil pyramid scheme ngo na kenando dando totalmente don tamata vakatik na pyramid nando totalmente don tamata se nangon san dando lewane kin dona indoni sosongo nge kabikya na menda kotal ni rua se total tamata me rawa ni lewane sosongo ko lewane nakena ka tungai tukuna mosulia indua na ilawo me baka menumu membership fee chiko na maximum chiko saranga na minimum ena bato wani labo sulia na investment sulia nakena mateni ka ke baka lebu na labo sulia irin gitu weekenda lebu tar na return sena ka ona dingoma na kena lustal me viko ke ko sulia nga $5 se $9 itu na lebu ni labo ona dingo mo nangona ko lustal me kin rutu na matagil pyramid scheme na kena matengo na multi level marketing se MLM multi level marketing ngo na kena ndau sonongona kendo sulia ndo naka ngai sul weekend ndo na endo mbeka na gift sendo ni lolom ngait ka weekend okay nangona iko recruit taliki na irua se tolu se bantamata nangai tosota na isau na investment en langwe biko kemamba kena bertengo kebaka osalewa na sokosongo iko kabe mulewa nai ngona kena mata na multi level marketing osalewa na mata ni sokosongo ingai suricho mo wat kertuli ruatale iko $1 million virtu kotal mai tule tultale kito nangai somotale alimu sebulan tol nangonya sange tos takiti na pyramid sana kandu na kewa na pyramid oche ortuna leto lutale kito na kotal mai kito ya tultale sana ngai tumbutiko koya na mandon matakali bisnis ke baka kena pertania ke baka recruit kotal mai santa mata mer lebena sokosongo karena suliki tiko na lebuni labo indon musulia merawa niko taratal mikin na ilabo me bako mibiko na singyo yadongika o koya ndon me na tosotiko me na tosotiko me ada besar nirtu kortono tikira sangirtu recruit total santa mata me nangai wigi tostak chike mo lim tostak chingoiko ikasana tostak taltika ni sau kendon mesulbiko ya kena matai ya kena karuang na gift promotions kolak tunggu weekend na kenapa na kena balan pyramid scheme koya na kebaka mandanga o recruit ton tamata o balewan badrum don tamata gai o kona tamata ngi sumo ko indona bada sindoni lavo kebaka gai kotal tamata ke waktu sumo tal nila batal dalam cingaya selim $10 ya satan cika na pyramid scheme libur na bebing babango rakatuna bango na gift promotion kota katikungo na gifting ako sing mi pyramid scheme but
na ka evaluate gitu 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 ke bango ke baka na pyramid scheme ke baka mani gifting mandanga community gifting ke baka do ba matu vale sen do ba lawal kem do ba friends sen do tunga na song ni ba marau do ka tingo e da virte ke loma ke baka iko o duru nge o recruit ka tale rua se tol tamata orto somo tale lawaya orto le tole orto recruit ka tale so sa dante kana pyramid scheme utale ke baka remi ba so ka na flower se sendo ka na web ya sa pyramid scheme ya kena mataingo na multi level marketing kon durong tiliu kordula ko meron dumi ka presentation ona bi hotel aba na binongo merau ni in retikende ni ban lomani songo ya ndu ya pyramid scheme ngai tiko ko ndu pa matabulo mai ko ndu danchi ko na gift promotion se na gifting community Kembali ndo tinggal na taka ruda ka bati ko ya dala bala. ndo tiko na taka ya ndo tiko na taka oruda kapatiko na kan pyramid scheme ni na pyramid scheme go kenta sinkla bandu o de koto mi viti na tiko sara mi liu mi balangi ta kisa ngai tiko me baka mi web se baka pyramid lebu tu bi mata kali pyramid na gifting community ndarong tungo so sarando bibi sonayada ragi tuko ningo na community helping community se kani brotherhood se ndotala kani kabaya kebakai ko it's a kebakai chika gifting community kebakai ko recruiter tal tiko Santa Mata ya sa pyramid scheme chiko ne pyramid scheme ko tambalaw nanda panua ibiti ko ya lure bana tambana na section 87A bana nanda tikinilawa na Fijian Competition Consumer Commission Act 2010 ya nanti kini ya section 87A tukunti ke baka mandanga o ke papertani if you promote or recruit if you promote ke baka promote ta katir kango itu kuno wabo ki se o recruit ta me sona lewana merame join ta kana group ya sa dal tiko balaw ya surround ninda ko matibulawai randu ni lawai kay tiko carangan na sona tutungi tau mana tikini lango na section 87A na FCCC Act 2010. Pinaka pinabali besar na ibu madal ni tangini sana mata tiko na itu ko be na kandar ndo ba to meno nandang nungo ropati ndo mandana tingu legalek ni berni nangay ba kurita tiko na vital no ya nangam na boro taki nondang na ni ba kikeli na Radio Fiji 1 ndo mo ibiti na FBC TV. Ni baki keli na Radio Fiji 1 ndo mo ibiti na FBC TV mananda bulang iti ko ropati bali mei ibali silesi mai na matambosi ni inda boli ropati bagada bana kene wilwile na bagata una lebu ni soli endo don mesuli endua se voi bena kene lawlako bena lebu kona na pyramid scheme sa na gifting community ta katingo libro ndo bi mbatak sarana ngoy kitubi bugutu nga bubale se mbeltanga na COVID-19 la mingo natangilam la mingo kangoy buki kenta sarki no singda kata tu se nakapa kwando ko kituba matal termatem bas dulu boli na gifting community se gifting pyramid scheme ko sa pyramid scheme saran belatani kena pertengo kaya kay kusuli $50 kusuli $50 kaya join buya o lewan na bu na dona group kusuli $50 gay kaya kay ko sing recruit tali ruas ya tulat mata se nakarto tu mo mo recruit tali ruas ya tulat mata norto lewan na ni so kaya kusuli kan $50 go sing recruit tali se o kota mai letul tali mer to lewan ya sa semua tunumila sang sartungan ni Roy Kandraka ya sa na buna lebu ni nomu natara na nomu investment return of investment koya na nomu recruit tali ni vital tamat kaya kaya kisil $50 go sing takap tu recruitment
se o me badrum talis libu tamata e singi sa singi ang sarta nung sumtun libu labia ko han dari nanda nda lakon namon libu liba sora giri me weekenda wana Facebook taron se kepka kenda rani join tak blatea na buna libu ya kepka iko ben kata me balsuka me bi ko libu na nelabo kepka ko badrum me $50 gayr tutukuna nagai lakon me bi ko don robo $10 na kena ka kango iko mo rekruta ka tali tol sepan tamata mertu sulia nei labo $50 gira nyo tarani labo ya koya na ustulia buni ni kongo na gifting community ya mera lebuting tamata mera join ini lebuting tamata join ya koro de lewentik ya sange tostos dak signa pyramid enjina ni sabka kana kwa chikilo mo kwa sarangai lako bango na tamata de burwabuki seksar ni kena dundi na pyramid na kena duran tamata gila kesombu mai bat kena koa ngai tete ya batakan ni tete ya skebal sar ko sa wadarum tal tu mai limun tamatil lama que usa solia nungu solia usuli tu bidi ni gosole no musoli iko na tunbi ko mona wadarum tu mandona kani empaisa ele untuk batalan tu na tamana muna singi somi kina banam banki balat nambange rawa-rawa nambange talanga kla ile kawi bola ngai lebu rangai tunjunga me bakot ngana empaisa koya kitu na mata pas dulu kitu daka tikpat kirtu na Reserve Bank of Fiji bat kirtu na Financial Intelligence Unit may banar tu na Reserve Bank of Fiji na kena bangaritiko lakotiko be na nilawango pete soran tu sulenga $50 bako may kena baritake lako may $10 pa $10 $10 ono sa bulu iro siklatu ko baka utu be na ilababaya bete ko sulam kina $50 bako may $10 lako ni double na ilabaya watching kitukuni iko mo gift takango ngai marore ko kanabo pat don ko taro bi kadal ni monua o klatiko ipina ponua adina ponua o bako tutikini ilabaya bete na pyramid scheme gue son nonra lawaki son ando irun bise propura na kenan do badru mai nonda panua son ilabada son do basorto na Fiji Revenue and Custom Service sorto na Reserve Bank of Fiji do batan tira pertani na black money si underground money underground money sa black money ngo ni lavo bako puri ni lavo ngo mai na salan dukali karena gambling bimo ilabo se na bako mi na drugs kongo sona bika bango dudan chingo nangona sara bako mai kina ba sing balo tek na kena duru mai weekenda satan mikin na money laundering ko harto data tikinor to na Reserve Bank of Fiji wat kita Financial Intelligence Unit ke kito na matambasul bulu kito na Fijian Competition Commission na kena anrabit na kena bakang gaiti ko bako tiki binilavo si bako tiki mai nonda punua ibinilavo baletang go sara ni salah sartinga na kena bako mai nonda punua na lavo ndukun tukal bango membalata karena kabango komo nonda punua nangon sa tapakuta ni kina ya sala sa bet sala ko wana empaisa so nangon bako kinituma ko yan men nangangaron tike libun nakabangor ndandu kai libun tamata me kami da weekenda i ndar siklatuira na kena ribu weekenda nandal ni bonua weekenda mandanga ndandu kanga mandanga ko sabi buku sarang basa COVID-19 sing kata tu ibale si musni sau ko sabi buku saranga ye mendandu nanu taltinga na kena dure de ke kaya bala otak itu sisa ke kasa bala otak itu kune sing dondon menda kuni dakaba se da kuni baita tekenda main na kena dak ngona gifting community na wali usar na bibo nditaki eso erna bimba erna biakaya ni laboya sing ni laboda boleh tinda sulia saranga main nondatang enda tarame nondatang mentang isulia lebu rendu ngir me bikitu na matambas boli serendu mu bolo bikitu untuk katiko ngo kira pertanyaan ngo voluntary voluntary ya kemran bale sa lamana saranga moko ya sabi sulia na wini se na lusi batobi ko iyo gitu katika na matambas boli
Indian ni voluntary isakanga na law satambu saka mi pana kuna tikini law na 87A pana FCCC Act 2010 it's illegal whether you promote it or whether you recruit takin tamata me duru pana sosongo ya dal tiko palaw ya leburando tukuna petango voluntary o besulianga iya itu tempat seranga gore lebu trangar duka ngoni labang nungutang Ezapa lapa takina. Koyar untuk itu lebih kita mata pasun du tun param tiket bali bikin alin bonua menta kundu turu terratu bana bi bos kam kami tarandu tukuna mai sona tamata mleta voluntary voluntary talanga kaya kai ko limbutako num voluntary sarai muli kotemni law na law tukuna etambu mu vendu takana kena baya nisa butako etambu se lamba etambu tambu talangona nakani pyramid scheme. Nabali usar na ibo madala ropati ndiri na benendo hotel madana dengo leka nimberni na tosar tigo na vital no nangono boruta kinandanga una ni baki keli en radio Fiji wana ndo viti kina FBC TV. Nandangonan ni Vital Noy, nandangonan ni Waki Kelly, and Radio Fiji wana ndo viti kina FBC TV. Pati ni kaital tingango rin iso era sa rawat tikin na non rambul ambeka rin dakai ni bosota. Na vika roni may nilabo era sa taralis ni rasulia endo na ilabo lavaki. Ya binaka ilibu sarandu banding taksara ni laborator ayaw so nunggu itam pamandanga so na sorandu mes mibia rendu ka osatara ni labongo banding tanggo keron yulewen na nunggu ko se nunggu gifting community weekenda rerai binak weekenda na sono na nandu duru terarau tu pa kena mata ni so nandu sumiran itu so sing takatak so sar musa ken risau raso sumi pale ngo sarana bonua kora dukakin ni rauni bibuke kungona ya ni nandu pakasam tanga ni kebakain da lako duru mutikungo mandana numutiko ni na collapse na piramidia ko katiko sana piramid na piramidia na kena katiko mo badarum tikan tamata mersumtiko ira na kona tabang kona na nilaba ki mai ko dua kina tolu orton le tolu ya mertu aku to mai tu le tolu tale sangi tos na kango ke pakasar nange to patanga pat kena ko se na gifting rakatiko tiko lomandon kon nge lako dauru abuki na kon dauru abuki na orto na kutalme sotalme me complete na koya ni sana dak ngapa ya sa pyramid scheme itu ko nangona erna takabi kinaba ya nangai collapse nga na pyramid scheme se collapse na koa se na gifting circle se sona karandu so talatan du ba tukuna mai nangona esa otikina na mera nangona otin tamata erba durumani sa tao nangona tao kinaya sana balolo masaranga kortuna tiku intumba sana li kam kamiti ko tiki loma pati ki ortona le rua se le tolo ortona tiko politiko mai ni lomondonu lako sombu esa tambu sarra balolo masaranga lebur na kun lang bikito blaka ni tol sibin tol sang bulu na kun lang bikito matamos dulu buli membalati ko na kena do bena kata mi basker le talon rilabo sena kena tanpa pertani ngona refund bet ngona sa tao ki ngona sa collapse ki na kango na koa orto na nelabor to sulia san liba ko bana empaisa mi bako itumba iyo sa nangone collapse kina ya orto sing kotal morto na lebi de anaka se okoya ko do me regift sing regift saban tak nilaw ya nangona radu la bikin begitu na mata mosul bulu mi tukun kitu mi na refund kendur ni balata kami kitu kotam na refund ya begitu na mata mosul bulu itu satu pasal tekira
sa sinraw beta nangunan tu pakotukin ilaw na empaisa sa sana kausar nga na sinren ni tutala begitu menandon begitu ni ko talo num mundo na refund iyo ya sana ngai sana balo makino ko koya o coaching na koa ko tiglo mandon pet ka ke nga ya en litini bi koa iwi na refund se iwi na ilaw don me kim bos ka relistal ni sa sindana kaya do koya ngona kini dona kisla begitu dona marama mai nessa barra lako te kueti kuna koko kondo birto na admin loma ngai sala lako te na kango sa collapse sa kasuran na pyramid atawa sartunga nangona ka tawo kinaya sa ngai kone labor to suli orto na kautuoti ni orto badrumani ngai singnin duana non to return of investment kena pertanian situ tanila lako birto akan mertu kena berta orto suli 5 tu ni birto mertu na supako birto don ro pasang bulu gerto sing tara nangon tu sawawa tikina sin rutu tara gerto sa kerebi kona admin go kona maramango bebas ka talibirto don rutu ilaw kona 10 kasi sin rata ko ni sabako tu ni ilaw kona impaisa yo siklatum na ko bina puno ka utikina ya salandeng data lagi nabi kito mekitur ni tek down mekitur tek tak kina kaya kan kita Reserve Bank of Physics na Financial Intelligence Unit na kena na bangangay na bi kabango taksil kena matindike meron ni klesar kena wina huna ni kuna pyramid scheme na gifting ko ni ko lag nga may sa bakay tetesar nga ni tamat sa ngunong sa di mangarilaw kaya kena mata masulpul do kena bikita na malinhon no amin do bakasama raw kalau marama mikir buku begitu kita cerita kapin tonaka pednya kue sa tal tum tara manteningun bet na lau tu kuna ke bakau promota ka se ke bakau recruit ka se bakau pada rumah santa mata ya sa tal tu balau ke me komplain tal kalau marama go begitu ngi kere ko me kiturin ta kapin tonaka meri bas kere tal mikini labor to sulia ngai kitu sa refer ta kana kisia bertona financial intelligence unit kertona Reserve Bank ketir turun di bangkang kami nak naka ikere ko mekitu bukai ko sa sinraw kena matai sirin tek tak nilabo kena karua na kasar ngata ka ko na matai ningona na promote si recruit kina ortona lebidea sa edal tum tanga balau ya ko ya kitu serini ko ya kitu rini ko tikino na file membi ortona ortona tamana ortona financial intelligence ini dapat Reserve Bank of Fiji. Na bali usar na ipo madalo singi betar no tiga ni se rano taralistal no milabo sini raw sin rano taralistal peta nengon sa bakun kina pa empaisa sora siklatunga ibina puno baku kina koya dunden resara na kinandu tek tak lem du batarong tiko na daw na puno singi duru kinambangi se baturu kinambangi magi withdraw minambangi balata nengon nambangi ke bakai na sona ilabo pakoni virtu don urto laso kani fraud fraud kena man laundry ke sona ilabo pakoni virtu iko gitu kun biko iko rota bata mani labango ke kartu reta na bunu iko tikina iko mbeka iko sing daka nge ko tun don ilabo liba di rumah se va komi biko orto na taroba orto nge kai virtu biko patari ko bina bunu lago mikini labango ke kak sing vanta ta kartu sana bisu kuna nilabo ya naka na bali besar ni pemadala do talamanda na dingo legaleka ni ber ni tosar tigo na vital no ena ngona boruta ki non ngona ni baki keli ena Radio Fiji wana do mo viti ke na FBC TV sana tos artigo na nondanga ni Vital Noah na nondanga ni Baki Kelly na Radio Fiji wana ndo mwiviti ke na FBC TV ropati rabe ndui kina na matangali suli bagango na pyramid scheme se gifting se sol baki so raka ke na be suli taleso me vokambe kana munusende se kati ni bina ka utsuni ndadu rudibna kana kona kati se na munusende kenda lako yani uko kami ndutungan na
na fundraising. Dalakayan dali soli dali nguniangona sende dala kache da somundana ka orto ba kutubiko na yuko winta kasisera. Ngai tikong ko na pyramid scheme na ken rundu na pyramid scheme se gifting community se solsala bage sorndu kaya o koya iko recruit katala ni Santa Mata baduru man Santa Mata ko matat kilio na ken rundu ngun sende pati kena kachi oro iko erari bisureci sindana labo mo solia hindi ko solia but na kena dindimi pati ko na pyramid scheme sala ko indua ko nge recruit katala tolu korton letole orton na do orton letole ami rotal letol tale se orton letol ngo sala lak tun kay orton me somuti kan $50 kena baritaki may para num lak nang sente pat ken num lak na dona kachi iksar ni bisuri cingani ya indo kana fundraising ke lem do tarbi kito bada kita kana itu soli ibale bubale ketu sol tinga me palit tikun dona bibu ku bendona erawa ya ya erawa sing raw nga kaya baka undo soli tau soli $50 mundo ngi recruit tale ni li tolu tali kona ba recruit tale tolu wadur men tolu korto li tulanga wadur tale tolu tale yasa kaya baka nangon saiko nangon liku sa wadur mukini Santa Mata mertu lewana na musong songo mertu sulendo na ilava ki yasa ngi adane na pyramid scheme ana ken rundu indui endua membelate kana fundraise tanga membelate buka endua tale na kena usutuli ni pyramid scheme na nomu waduruman ng tamata korto na tamata na lebu ni wadurum tamata na lebu ni huro etarate ko konti ko sarmidaki betango na nga collapsing se tubandua sa ko saranga awalo mo ni labo ento suli betel lebu mandanga so nakisya so na marama may tilibu era sonon ra ngosing kani gifting gona kani total na kani MLM koya ortu non relabo ket saranga ya se gosing na COVID-19 se tangi lamba lako mo indo ortu may ketika virtu tukun me palto kani ikot isolini labongo igo recruit taleso ke komena go somitiko numu na return of investment orto na maramong ko orto savings ket saranga orto labo orto ba nakani market orto sulia ket ngon orto sulia ket kinaya orto ngol orto salako orto singa kapato orto ita orto recruit katale se wadur tal santamat sa song sortungika koya na pertanian ngone collapse kina antabalo manila orto sulia ele orto tukuna se tiningan $1 guri se $1 se $5 yese labutiko bete na kani kongo na pyramid scheme na kani gifting community se sosalabaki na lebu ni labo solia na lebu ni return of investment kadang tetaring kende laktun bibi ni labongo ele runduka na labo ko solia orto nga ko baduruma orto na sumi ko tale mo kita kata na mo na metse vida na labo ona tara ke baka recruit may raya beta iko tara mai go suma tale regift getara na kenabo mo kinda pa binapuno latin kini labongo se binapuno lako tikini labo sulia kaya menentukan karon nikita na kautuke dendua sa lako tikitu mani labo ko mo ko wala tikil na money laundry ndo lako na money laundry go sara na buru-bure na katum pala lebango kordur me kina bikenda nangon sa dobas kar kini labo elem du tarong ata na buna vida na ko ngai lebo tara kwa nangon coat kini tumba ya sa labo saba nangon durmi kini bikenda labo tatuma emblatin na go kurakabango go ando sana katumba edrumma ke kala kumna man laundry bikenda nandabuno naka na wale usar na vibanditaki voivi na pyramid scheme tutu watiki na kina vi moilap na vi moilap ngo na pertanyaan ngo na gambling na gambling ya baka mo ko baka ke ko na vi moilap o bulendo ni mau ngai o tata ko nga winita kan gitarando ni law na pyramid scheme do tani na gambling o iko sing recruit ta kasing padrum tal lim tamat mertunggay sulitung nila borto artunggay recruit ta tale na pyramid scheme se gift community ko ba kaya kangay ko recruit iko padrum lim tamat ang orto artung may sumatale
na ilavo me sa tos tu ka ya sangai pyramid scheme ya ko na kenu tu dua kenu pertanian dona gambling endo sianga ko na kenu pertanian na ko bakame pertanian na scam se na fraudulent activity bikin na kaya na enda bai tekin kina wana bikawa ia betu ko ngaya etong balaw bikin na mana tikin law ya 87A naka na wali usar na be wandi taki ni tal no manda ke boka ni sa tal no tikin en be kisi so do sa vingomatiku en non kunrun na lini bonua may na mundo rai binaka na ken waedori na pyramid schemes na soli matanggali soli wango siya may na kunri dingon ko pamadal takati ko elevu sibir to sangulu mana bidang na bulu sauti sibir na to sangulu be na kunru ke to dingoma singli na kunru bate levura vakamer sul me bira irangi rigifte ye kona tol sebelum kona kisni tol sebelum go batambe kintuanga wana refund ke refund tang nilaw ni refund tang nilaw ya ya ke sa collapse ke balo tol sebelum na kunria tol sebelum na gifting se tol sebelum na ko se tol sebelum na sol solevaki ko sa collapse se satu bandua ko sa sindak sekali sosomi rasing ni recruit sekali gisa tao ya sing lang mebira na ilaw ko ya nanguna ira lang mo begitu na mata masuk boli rako tu bikin nan rakun ya bikin mata masuk boli gitu pasal tiko ke kasakangan na lawa ni dala lawa sa ta kumana ni vador ndina ninda katik ni bibuke rini buke kianda tuto watsara batake limi ikusin dakadaka ole mbutako gai ke kai ngilak mata boli ka senga osing sasing dakadaka ngomi buke yau tuto watsara nga batake ngo batake na pyramid scheme ni rudala ruro balawa ko ya kitu banda terima masuk boli dan dung kangaruni ninda kaya satabu nga balawa satabu Binaka, na wali besar ni Bumadal. Dari mana total mantan yang lega lega, nonton tangga ni baki Kelly, and Radio Fiji wana tomo ibiti kira FBC TV. Ni borong tinggal main nantang ni baki Kelly and Radio Fiji wana tomo ibiti kira FBC TV. Witi ni waswasi ni nonda vitalanoa. Do tal nataro ropati. Ewo bi na pyramid scheme. Ibi wandi tingi manda. Dala balaw. Ya bina ko pamatagili ko sa dal balaw sa kanga may dal balaw sa singdo do numenda baitap tekin tekina kira mate menanga lebu saranga kora gifting tikungo erban singi baka yang takatiko na tan rendina kaya baka na empisa so kito lako na kisla begitu lebu saranga tataka matintu lebu na taka binaka relevanti na song-songo kaya kitu katina mata musul boli jide sobir levena tu iyo banta katakal tiko sotal na yada buli merau ni rela bikin songo na empesa ke bakar la kona kadi empesa sena kena ba kumikinilaw banta kan bekana empesa ni lubenra esingatan rendina koya ako nakitundu ban retir mata musul boli sa dalanga tambalaw tampo membelatar tinggal membelatar nakango do dan ni kaya na tax evasion kaya kaya liu rakati ko sarawat ko tol sebelum dulu pas sebelum dulu may nakango nangunay ko balota kaya kaya ko rawatan do nila baliw baya kaya sibiya man na tol sebelum dulu ikun don masaso man na tax nangunay ko iko rawat pikina pas sebelum dulu pa nakabango iyo sengan ni sumunong mo pata-pata ya sa tanti na tax evasion kaya matema na nga o sa dal tumanda balaw na kina kumibi ko na rawatan nila wa na pasubulong dolo mo na kaning gifting
Saya kani pyramid scheme ge tiko tala laut tala niko singin ni sobunum bata kaya kai sona nilabo sibia men to subulun dolan dola kaya ketu ban retan mata masul bulin dan tungang karon kita na double na kita na double bul eli berando rando tunu bikenda ikana sulia ngai bitang ngana ibitang ko rotan don tamani profit kali dongo na weekend ko roti sa asar nan tuang nan tola rasulia sana kena palit takin mai na kena kam kami da bikenda nonte sulia na kena kami talanga nangon nan reta mikina nangon na sulto mikina bikenda kuya kita mata pasul boli mendagung dungang garoni eli berundu kamera me lakan ni bana me direct transfer se online yo dong mena taro enda menta torin kente kina enda klati ko di enda pakuti biko ni labo senda klati senda do enda klati ko di bakoto me bikenda ni labo se na uno bakoto kina enda na taro mena torin kenda o de bakoto bikenda o de ko bakoto kina biko ko ya kita mata bos dulu bulu gitu ba dikebut ko meta do ngagaru na kenda do bulu nam bini mata bini kay bita elak tumingo ketu rote bata na kena mata ini kona kani pyramid scheme ya kona na MLM ya se multi level marketing o ko elak ma bikenda esing ni tete sar bata Kongo na gifting kay beru umbi may na pyramid scheme go mege lakum may sa ni gifting mataklakin na ngo na gifting go manando solo mga sila yes ingin kena usutule ni kada kapa kwa me mo padarum na tamata korto tamata merto giso mo chukuni labo esa na uronga na kaitara ko tuk sormidaki namon dua bat ke bita tal korto tik mirana piramid se na ko tuk lomondunu bat ke korto tik isau iyo na nguna nga sa collapse sa tukina bandua sa ko sarngaya nguna nga bangarap kina refund bata singkla cuma tanga ko bako tekina na uno bako tekini labo mengi mendagi klabada mengi refund tanga weekend nda singkla cuma tanga dia bako tubi ko ni labo ako ya bikin nama na double bul tanga garuni abi kata kaibiti menda kunin dua doko tu banalawa membala tanga ni di kani bangari labo ko ya bikin na menda kuas ranin do itu levo na paskam kamida levo na kartun weekend ni na levo na kausulia levo na ka ortono silmi biku enjina ni tatu bango quando katiko kota kan pa pertanya there's no shortcut to riches singdo nangun salaklaka menda butni okina nangun salaklaka da butni okina ka kanta lakan nambangin da de roptaka sendando naka tukal tataka meramikini law weekend na takataka kanang menebunden randa takataka mabibokenda na naka nailaw menda dorawat ko yakin ko lakati bon total na stationnya ko ngi matal tumo ko ya da na weekend ni sa pyramid ke bango tamata sara sara lak sara beta na ngunan ren dalak du rumah na covid-19 na ngunan tengi lama na malu dalak du rumah lebu sa bangger la kina ngi bata ke bakal main na weekend na kira kita na tama ko na tata lutu Christian bata kila ko na 666 kaya kaya beru bumbi mo ko itu kuno mai la selengan donan dola gorawatan donan dola bini kay biti bini tamata lutu era na doriti tu mapana bikawango ko ako kakini bikin nanda bulbuli bikin itu okay nando ngakaron ni bernin nando solo nande labo baka samta karawa o taro ngaliw naka ko katigiliw taro naka kotigo ni labo o di ba ko skum ni labo o baka samta ke ka iksule ngalim $10 mega sultul bata biko en don ro wasang ulse don ro bata ile na bimbata kan berarti o kortongan na litolur to bata rumena orto sumiotale mandu karon na mandi ke binaka orto sumi kontintiku se total na uno lakto mikin na buru-buru labango naka kebuka itiko na non robota tarna lini bonua se kawai bena bonua era ni sengoni sala dava tiko na mundo tambana era merna mundo na tarayenikin binaka bikito na mata boli era wani ko
ngiri me begitu nan dole mulima ya na namba singi somi ke ko panda ko be tor pasal mai na bo sala sa na kena na kana de bio ke ko waita te ke bona se durum dona song songo se dona kan do ka dona fundraising ke ka go torong mai gifting go pyramid scheme ko ya di tor pasal begitu ngiri man dole mulima ko namba singi somi ngiri bona Vodafone diesel se ndo na ink se landline kita tu ni to ni Valislesi mereni sono munitaro ke ka manda be complain tama betul ni kunru di sa sing toru mu refund lang begitu ketur ni tata kamat kirtu na ngunung ko tata kirtu na Reserve Bank of Fiji serta na Financial Intelligence Unit na kena pakai itu kuna biki sebango begitu na boleh besar da boleh bilang ati boleh bobe ropate balimei i boleh selisi mana matambo sini da boleh rapati bina boleh besar na muningona na boleh na ulutan da may vital no tokin na nandang nungo bina boleh wiki mininakan da na borong tong mai na nandang na nibaki keli na Radio Fiji 1 na may viti na FBC TV sa nadabakin na nanda vital no na wikamun yung butumbo ni kalungat sa tiko